ntuko yakuni tetana mbere na kohagira kugwatwo geni twethire tugitagagira manto gathomba uraka karikiri nteto cietoro kirirwo na arua ritora kwa ni Dennis Mutuma na twambiri na manto jekiro tero igembe ni aranyuma ya mbithukiro ya kagita kwa kagita na nkuruki ng'ombe kwethira chikiwa ntere chegembe nande akari aremia mwana arethi ba ng'ombe izi kuma ntere chegembe ne bachumiritie na kuregana na nchanchamo ere rikitu ne gutumiro ni Rais William Ruto ara Rais William Ruto ogerate nchanchamo izi kedrwa ikithiuruka wa ntere chionde na kuria aremi bethro bakimitikiria kuringana na aremi baba bogete ate kagite ne gaka vota kariba ntere chegembe ibakurukirita mathina ja manene nkuruki ya nchanchamo izi mono manto jegie thina cio karia ng'ombe cio kuigwa na manto jange ja maingi jara borite thirikari gutigira ni kujategera ende tikubaretera nchanchamo kagite na gaka kuma ntere chegembe mwaniki wetu nteto nkonja nethirito akiri chamani na areithi baba na gotobanganiria rugono ruthingatirite ni rirobira bitora ntere siembe nuntubo kwanga ikoni maitha baraba bagera ng'ombe cio na inde untubo bakiwa mutongoria wa Nthiguru William Ruto atona bwebo nene kenda umba kwithira kibaswira ntaira cia kuthamia maitha ba ntere iji inde we kirakwira arethi ni kuba mtetheria ng'ombe isindano. Chanjo inafanywa hata ya binadamu. Hakuna mtu Kenya hajakuwa vaccinated. All our children are vaccinated. All of us are vaccinated. Now, surely, if it is not dangerous to vaccinate human beings, how is it dangerous to vaccinate animals? Mambo ya ajabu, ridiculous things. Ati hii chanjo, ati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni. Kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated, kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? Na kumania na miario ya rais kiria karibembe bate kuona ina kitheko kana ina uguninya kinyaboreko nonto uti ng'ombe cio batia cio nterei na nisi cio nthe bakiwa na arai batueto sansamuha ni kiria atori baraba bayera ng'ombe ii nabo bate kwenda sansamiro ng'ombe ira cio batiere nacio indikira bakwenda ni ukarie buri bombere bate turakariba mea turenda security no babatu tutethia no bate batu twira bamunte ng'ombe sindano na ng'ombe ri batu twa security ng'ombe iciathirire ng'ombe ire go bakwenda kuyoto muntira sindano te ng'ombe iciathirire katuka muntiro ire kona ng'ombe iciathirire tuona ng'ombe anto bongo ibathirire ya baitha yo kubwa wo ngo thikirwa re akwirira aratha na ng'ombe cia ita na arakua mbote ng'ombe tutino ni nyemwe kinyiba kubeta muntira sindano tecio ng'ombe cia ciathirire na anto beto muthe baro ise butabathiro te muntu te nyaba barithi bati bothi bori na ng'ombe cia ni thirite thai sinebe kwa tumu zo muntira sinebe to security manta sinda tukurea itiere ndio muntira sinda nanga yeta kumunga zamburu na turokana ikuno cha kumunta sinda ng'ombe cio ndi jetere na nyaru ari no mathiko ene turu na kiria atongoria bara bonthe bakarire itekia ubunge ntere Segembe North bonthe bakionania wamba bo ni bo baititaro na indi ni uswira ntaira kokaita na kinya wari waziri wa ukaria bondene Professor Kithure Kindiki tibakiwe kuliunga ntere iji thina ni kwenda kwa milobo yonekana thina ina umite ina manto ya kuuma na ingwitiga thirikari Kenya remwa ng'ombe ira ciarithi twenture na cietu na ndithie cietu ciitite ng'ombe nginya cio nguruki 6,000. Mambo ya usalama, Your Excellency, hapa tumepoteza watu wengi na mamia ya ng'ombe kama si maelfu, na hao watu wanaomba jambo moja tu lifanyike, na hilo ni jambo gani? Ni jambo gani? Nini ndio mnasema? Livestock that was stolen has not been recovered because of the weather and other complications that made it difficult for the officers that were tracking that livestock to succeed. Riu kiria arithi ba bakiwa iromba rio riatura kanyweneko ni kwikirwo karia indi ni bombirite kwithira bakikirwo mawira ni akuthiria wambapa gutwa baina ngari bakaringirwo thimu bakirwo ng'ombe gwita direction itisia gwita kuthigata ng'ombe na ndi tukuromba thirikari no ntunira atwere station yiu ijiri netwa askari tafadhali ibatutethie batwa inyangari araka igosekana iri batwe kathirikari ya ulirwe karaisi wasiri ya ulirwe turi
turi antu ba Meru kinya tu na tweterete musanda na itukwenda ng'ombe zetu iria itire nabo ichoka. Silaha inapeanwa kwa sababu isaidie wananchi. This is the first line of defense. Hawa wakora chuma chao kimotoni. Tunaelewana? Nimenunua silaha ile kali. Hawa watu tutawahamisha Kenya hii. Si nilisema hawa wakora wote, matapeli, wafisadi, wezi, wale wa kuiba ng'ombe, wale wa kuangaisha wananchi, mambo yao ni mangapi? Riu bakiwa monkathaini kamba babetete na mbere utabarikia na kuingia nontu ni kaba kuoya mioyo ya antu. Antu betu bongo bathirite pio uti antu bati bara bongo baraita bonde baiba mbere baeta ibo mbere ng'ombe bara bonde bathirite baba uitwanine ki ng'ombe kini nyatwe itukuiwa ruru turinge kuru na miario ya kuwa ng'ombe hii kaimenyero kikithomo eto na kithomo kenda ng'ombe nyaba koya kane kaiywa no ndakwira wa mioya thimune ke mutandao ukona ng'ombe ku inairi sinjesa yourself as a livestock farmer tuandike ng'ombe ciaku twakwatagi twita watu cheap ne ituraka ndio tuyakira turaka cia ng'ombe kendo nara yeta tukathiata kiyo science tukengana ne okaria ng'ombe cietu. Vaccination is about disease control. It is what we have done over the years. It is being done by our scientists using our knowledge. And because we want to increase the fortunes, we want to increase the incomes of our farmers. And I want to promise the people of Kenya that we are going to carry out this vaccination because our farmers deserve. Na kiriarithi na karibembe ne bakuwa ntobo bate kuona bwene tumikebo bobo chansa mang'ombe na inde nsa mweyo kwithira ina ntobonge wamba thaba ina line bya ukuona itwe nacio woikirie tuthegete muci muntu otwire igwa bya boya kwithira kinyaba kwenda kumnyetha ko ng'ombe inge batutie iri kenda bya kuiya inde mantu asindano tete kwenda kabisa no kwithira barenda kumnyatha ng'ombe tole tutia tuwe batale bamenye itutia ng'ombe bando bena tubaiye no totabe tikasegure te ng'ombe yo sio ta imanto akawainda umembe mbeta ya memba bagikundi gikumenyekana ta Mukitha Self Help Group kumantere Jekiolo ndene ya wadi ya kiguchwa ne bakoria governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza gutikira na kubachokiria bikibiki ire ari akuba kwa kagita unyuma na nyumene yethirwa ikijukua kuringana na kariba baba ugete ati bikibiki eze bakoya ni governor ibethire kana ni yethirwe ikireta thina ni araba mikirie ko polisi ende nyumene bikibiki eze ni yethirwe ni sub county admin na yethirwe ikijana tere chaburi nyarana ndia kariba baba ithirte bakiromba governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza gutigira na gutonyera mantu jajana ko bachokiria bikibiki eze Bane amemba be kundi ke Mukitha Self Help Group kuma Kiolo wonde ke gosho ke shombe katiganisti baraba chumirite na kumenere ngabana wa kaunti ya Meru Faith Kawira Mwangaza nekiraba kuwa na thirita kibaka Elia nyuma yo kumba kwithira kibabi kibiki ne bikibiki omba kwithira gita nyumene ngabanda iko ya tuwa bikibiki era ikoyere issue kire kundi kenge na batu tu onde member na nde official nde treasurer inda chainere mokuyera yare ono ntobwa ku receive that bikibiki na member daika bakulalamika muno na baimbura ke chiure nyabi mwente kumeani ochokia ate kabwa chainere bikibiki eto yaetako mwanka thai batu ke tukuria bikibiki eto tombocokirwo bikibiki eto no ntukwente to chiara kwa cikathukia kinya thirikari ya county government ikira waya mbokara ya kang'ambe kara kaira wikangwati ukawate thwendu kakayugwa kakawate bionge aturetere bikibiki atuthiatirera nontu na twete na twacaina turi kundi kwa utiga twacaina ira antu bange be yakunenkerwa batu twacaina kenda twitatia tunenkerwa batu bikibiki yetu kwa una twire ni bibi utuma toya atwa bikibiki kuma tariki 1 mweri wa 2024 na 2025 January mwaka yukuthira no tebio tweta atia tona kuringana na memba baba ruwa nyuma kubuithio chunkoni bo
bayo ike pikipiki eko polisi intene mekindori nyuma yo kumba kwithekera takachakacha imbarikitie kumanya pikipiki ino mbere kwithekera mbabisa ba kaunti ya Meru na yomba kwithekera no ntere cha buri pikipiki ira atwere ikundi ne kya mukitha na atwere pikipiki yare takachakacha turaikia kwa spindi ofisi osibawe pa omwana wa kigoso wa administrator onge no tigania central administrator iba etere baroya pikipiki era bareta nyo to etato bauria batwira pikipiki ni etere nere ya no buri officials ba county government iba etere bayukia pikipiki era na batatu menyetherie bakioya na mwanka dai pikipiki ubato tutameona na itoeterwe certificate ya kundi na twacoka turaitwa kinya proposal twekuria ria ndikuringera hospindi ire ambirire antu bakaunti bagwira pikipiki ndamure na tabera pikipiki antu twethira tureo ambira report ya umeo euru pikipiki ira ne aitire ndikuringera sub county administrator yawe Tony na ambire tukeya kuthiria ici eu Tony twekuria ria ne ire na twaria na kundikira kingi twekwaria batu tu proposal na coga twira twigire bubu ira ikundine gigi amukitha itwegire bubu alafu kwina gikundi kira kingi nabo iba njaikire nani bubu bamwigie kundine kira kio bamigie kundine kira kio bubu na umire kundine ketu bare ndi banjiria kureta kilimbo wa pikipiki yaliyo iro Tone abere babura andika proposal ukiromba abienu bana bandike proposal bathano pikipiki yo twegweta bora twekuria mno iro toringire Tone ringi be ya pikipiki ira be kweya kasa ya ukaringi Tone ucio coka pikipiki toria twekuringira Tone ringi na wandi admin na ndacoka indaringire si o trend ambira pikipiki yare mukitha na ki document ira cienara ithoma mukitha iro mbare ona ndene kikore mwangaza kumba kwithira kibacho kire pikipiki nonto bari barikite kumba kwithira besa ine maratachi yonthe na pikipiki amo kwithira ne eno entere cha bori ga kwithira kibwithe maitia novo bakomba kwithira bakiuru chiuria teguria ofisi ya county ringi wandi admin na sub county administrator ambere pikipiki kamo kauriru engera ne ayanirwe batwiro tuguria tiriri pikipiki ira ya sainirwe ni kundi kigya mukitha kesa sisi nambera ithoma oi mukitha batwire na te pikipiki eta yayanwe kire kundi kingi gya kubwithia mantu to baba mukitha be ocwa ende batu boto kwira ngabana nari no ofisi yake no ndo pikipiki eu tukumia yomba kwethete aya ni yomba kwethenya kayetere kayenderwe ekundi kietu kyaero pikipiki na ndi na umabudu na indario pikipiki uo ninya isainwa na eke yokwinya ni mutongoria we kundi nyumentu go ingai honi ni ngwanda aringira wandi andimini hambira pikipiki imbureterete hare yarukire kwe mapema ekwe ya saberia boe kari ndiraitia ngari yake turena manwe mwanka kiuswa tweweta Tone neyire tonkuma ofisi ine na baile bana pikipiki ne kundi toitia renge mwanka kiolo twekoria renge o mieri ele pikipiki eu neyire kwe ya renge pikipiki ekwe ya itakinyire kiolo tosoga renge tokatangare tokinya kiuswa tweta ofisi ne ya wandi andimini torio ira baitethie renge ngarene na pikipiki yo reu baitanio bewe ta pikipiki ukuma reu tutamenya mantu yayo no ndianke murutharia ambira pikipiki yekundi no yeki tukwengeiro ndamura ciende pikipiki ye kwa mwaka twaya wa pikipiki we tutethia uketha twenio thayo te muntu ethira ya sakie yukuria mwana kakaramu turekundike mukitha tukiaya na tweta atia utewa ya cia mana ile buruge yo iro ndamura cienete bwa twekira pikipiki mwaka ambira onire ntikumenya ni mantu a pikipiki eu kiripoti na Meru TV kuma tiane betanda msumuturia wa Thirinja kongera kuone ati seneta wa kaunti ya Meru Kathure Muronge na ugete ati mucemanio John tariki 10 mweri jojo no jogeta na mbere irenzire imwe ya gutigira ati atongeria bonde ba kaunti ya Meru ne bakoretwa hamwe na nkuruki kaunti ya Meru ne gushirwa thiri mwakene jojo na era nkuruki seneta Ojo amwe na Zipora Kinyamo Tembe Mbiuki bethirite bakimeneria governor wa kaunti ya Meru Kaira Mwangaza no ntobotumiri botho kubwa mbeche cha mwingi ikirapogete ati gitethero gitetheria Meru gweta na mbere kinyanini ozo ne kurari
nawe seneta wa Meru Kathuri Murungi na ukite muchemanio jwawe jwa tariki 10 no jugeta na mbere nikenda atongeria ba Meru bakethira bakiaraniria ava ndi ndaugiri nkwa na muchemanio jwa antu ba Meru twaraniria no ntukwe mwantu ate gwita bwega ilazima twarie mantu ja county government yetu ni ireta ate mantu na ja national government nanto bakiarana area iro bomba kwerora betite sini kweli zone ndo bwira ntatwawire ho tukaendelea kwaraniria na kwale na viongozi bonde nikenda tumba kubanga kaunti yetu ya Meru na tole Meru eje bado twaringire kura tumepiga kura mingi sana 1400 kwa rais wetu kwa chama ya Kenya Kwanza. Nkuruki mutongeria ujo norotithiritie kiara thirikari ya kaunti ya Meru nuntu botumiri buthuku bwa mbeca cia muingi. Kaunti ya Meru itokwenda put on notice ethira bototumira mbeca cia Meru bwega you better resign and go. Mbeca cieja ithondeke cibitari eje ithiro ina ndawa full time. Polytechnic cieto ciethiro ige functiona. Kathuri Murungi etetera mbeca kila mwaka 12 billion 14 billion na etothire miaka ere that is almost 28 billion 28 billion cia Meru ninda atega Githongo naja ndikumwetho china no ntundakaiji chiembera itena mubira bange batena uniform bange batena nindi inko challenge mbeca ira nkuleta kuma Nairobi wa Senate cheja mashinani chite ngugi. Nkuruki nonenie kurigara kwawe ni ore kinya kieni gya Githongo kithirite gitewa mate wona kiara kya mate kere kieni ne kega standum ya Githongo ogataga mubira jo echetho marata jojo likieni nendo pampas nini achethi bamba koja pampas no ntire kuikore kathioro gwa kieni ke kiondi anto atwethura kieni kia kiri bwega na kena stadium ena kinya arena na kiri bwega kabisa ore kemba gwethura ke protected na to na stadium ya Githongo ere standard yenjaga kabisa jabira bie na Afra stadium na wapi watu kieni ya kolethwa ng'ombe lakini pesa tunaleta lakini mali inaenda atujui ni mantu kinyaja kwa timbaru ni zipora kinya MCA o amona Mbiuki atwe twe county assembly ya Meru itugite igitare nene mbeca cia michetho cia county ya Meru itutumirwo bwega oru mwaka muthiru intobira biaguri bia michetho itwaigerwe bikinenkerwa uniform we michetho ya ndakaja iye kanenkerwe kurobeteta kura mung'ao batu itogo na budget ya michetho lakini batu tole assembly ria twete twekera mbeca ira kira department gotengo geritagwa for example senator gwakwa last financial year ndekirete ngiri 500 cia kugurira timu ciakwa irato biaguriro timu pia itantatu na irato bile kirato kia ciringi 800 baringire mebira maita jaira irato biathira ikebo kuigwa batue tole ba itwaregire nkinya gwonka akirikiria seneta ujo na kuria mwingi jwa Meru kurega bimwe bintu bakuretora ni kawira Mwangaza kinya nyuma yawe kwinyangia mbeca nyingi cia kaunti ya Meru mbeca ira nkureta kaunti ya Meru ito my friend tija kureta ngambut na babwe no ntu wananchi bo bena power ananchi bo bena power ngurukia bato tuthuri babwe ibo bati kuga ora bo kwenda kwathwa na muntu aboretera into ya biu bwa mwera tote kwenda makobe rundi nayo nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam tugitana mbere na nteto cietu ni ati akariba ntere cia tutwa ndene ya wadine irire rwarera kire gicigo bunge kia Buri ni bashumirite na kurutwa mbito kiri bamwe batongeria barabara ikiri na gushindwa kiri kithurano kithiru na kuria batige kwithirwa bagitambia siasa kagite na kaka ende banenkere kanya asiasa kana atongere barabara thurirwe ebethirwe bakibaritira ngoge
bobo bojete kagitene karia karibaba bakuga ati kaunti ya Meru nithiritwe igitonyerwo ni siasa kathumba na gutigira ngugi itigweta na mbere ntere mwanya kuringana na karibaba bogete abamwe batongeria barabarikiri na guchindo kura bethirite bagitonya mana undene guthukangia atongeria barabethira bagichinda na gutuma ngugi cionthe ikethirwo ikirungama irio ngugi cia manto jegi barabara manto jegi ndozi akinyambasari ciaitwa cia cukuru. Nyuma ya bamwe banasiasa batongoretu Mutuma Karembe ura wari MC wa Rwiriro arera na enduni kiongozi kumeneria mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri na ino nyuma yabo kwaga kanya ga kwariria muingi mathikoni mamwe ntere cia tutwa ende bamwe bakaribaruiri bumirite kuthetera Ndikiri arapa kugaweka arandikiritwo barabakaria na antu ba family ino antu bara arandikiria ejane kurenda ugwa kwa uyu na atereria kwekanya kwa mwesimi wagete ikuro na mpurwa yeu biri arandikiri bi arathomaga Ndigiri ngesti barara ya kanya ibora here kanya pau bange bakwejo mura bakiuga ari Ndigiri angata ejanira kanya kauga tirari kanya kari Ndigiri kwejana kwa antu barataete na nkuga bature Ndigiri akaorwa na iromba reo kiria atongoria babai batige kuthukiria Ndigiri rieto nontu bo baye imutongoria mwendi maendeleo na naruthite maendeleo kathumba gicigo mbunge kia Bore. Ndigiri no mtoro twitirite ngugi anjo tene iracibia anjo tene agatwakirite bwega kamara jimara mukangi gekiria twikiri buyu maibiaja imanto ja kuonekana arafu bochoke bo murume na bo murume nyanto renewe ceu makosa ja manene muno arafu gintu kingi kevire Ndigiri atureterete utethio bungi bo mwanya muno ujusi masinani atwitira nanja na ndo ningotaka ndeja mukuru thai ngwakirwe mtore Ndigiri araritanire aitebia gwakwa bietu mwendene isigitongaja na mtore Ndigiri athomithitie aja kampeto umwega buru nigukurukira ujusi bo Ndigiri simiwa Ndigiri atwitirite nguge mana muno iraci bithongi na jangi na ratuthomithitie ana na mwana okwa na rathomete au na daia na ko sie ndongi mono alita ngugi ndongi mono na ntumwe kiria atongoria baba betia kwire twakwere kanya gaku gakathongi mono go twitira ngugi uraithukia na kanyua gaku kongo gakuruma antu ureja tutwa uraruma ndaka ureta mugahe uraruma antu ugwa na ndi manto jaku jate buiburu Karembe tikana ari Ndigiri tikira skuru yetu tware atwagirite bwega tibibi irachi ugwe mbio gwetia Ndigiri mwesimi atwendete sana na tigana no timba chare na kwejana ntariki nyamwera 16 note muntu ungetwono twete mbacare ire Ndigiri ugwe mbio gwetia Ndigiri nawe muntu Southement kiongozi ugwe tigana ugwa kweja naja kweja kuruma na naja nontu ugwa ciathire muntu mume uti antu bangi bomeija ugwe ikweja kuruma na tena ndi antu bagatuthukirie mwesimi wetu na imukario ariku o aja arafu ugwe kwa mwesimi wa Karembe itwa kwere gita riaku na wetania ari bwega na nya undari muntu okubwega na nyinda kuringirite campaign bwega na ndi ni ate ugwe gora karire kairi utuchokerio kanyuo kare uchokerie gatuma uitwa no kona ndi thai utuchokeretie kairi ki mwesimiwa tutikugwirirwa nteto iu kiongozi utikuthoma inyothomi ugwe inyoka hewa kanya gakware gichungu tiumba inyoka ta mbunge warie Kimeru kuma wandini ya Rwiriro arera gicigo mbunge kia Bore ngeripotera Meru TV nyokambitaga ki Mutegi Gare manto jegi mateta ja kari ni aria atumiri barabara ira yumaga mutindo jwa kangangi kwerekera rotere ro mwendanto na nguruki barabara yaita ya burumo nka gukinya monka kithaku nibachumirite na guteta nonto barabara izi kana nonto bantu amwe ko barabara izi kwithirwa kuthukangi kuringana na karibu baba ugete kugenda kana gutumira barabara izi nikuthirite kugitweka mpanga na muno kagite ne gaka nyarana ndibo ugete kana barombete thirikari ya county amana thirikari nene gutigira ni bakweja amwe na kubathondekera barabara izi nyarana ndiko kwerekana itaka mukandarathi urawaei tenda ya kuthondeka barabara izi ethirwe akimitezaniria MC mwitongana ethirwa gikinya kiri barabara izi na rukono ru iruro atubanganiriti atumiri ba barabara ya kuma mwendanto witetie mwanka Gitwiki bari na thina na kiriro gitangana kuigana jaujo kuigua agitumi turi na miraga rionde bikibiki atukunyangira ikwenyanga ndaretie antu ikwenyanga atia na mono tuta na urija ukamba wika customer rero na mirigo onde wambe witie no thirikirie na
iromba rienu itu thithirwe njira tibatura kuja begara na bale ngara miaka yonda yakui miaka 5 urienda kuga ngugire itherero ria jano ya kungarangara barabara bakeja bangarangara bagekira muthetu batiganira ni au ikaunti nundu kethwa ni gwitha gwibagari barabara iri sawa mono kwanza barabara yetu iko wane national government o raimu ero boe gategera barabara eko batu turantu babete kuthora tukiroka migongo tuneganga migongo ibara inya family butumenya gwika ekuriba kwana ekurwa bana batura bere na ntuko ciothe ati bate kuthirwa ndagaza ugore itetie oye o ajometie muno okay na mbeuge bwenu ni bukinya nau ati barabara ni bukwenda kuthithirwa wega muno kabisa nukuona ngari tikombonya gwita imitaro ite mitaro machezo na nukuona ni antu anini nuchu kilomita na nukuona njira ijure kali irithewa kukaithia ikathuka kairi ukataga nade janade kuma gwetweki ukinya mpaka ichako meterori ngari tikomba gwita mitaro rero na ngari itampara na kinya bikibiki chongwa itomba nyaguta imetaro nande tuocho tu igato kaga nande nteto ne torigari te kabicha buru to kodi atire ne ate murume ato aringire kura ate kuku edo kimono ito ande kodi jana ande we muciari na teka waritwe wetikiria ukamato bikibiki aga ali agitomi nande mbatenge to thithiria ende ito kubuka jera ito ero mbare akwa ito thithirwa kajera na aja tulini ariku mwenda ntu barabara ije uma kuna itako tete mwanka kithaku yeta mwanka katheri barabara ithuki muno sana ugategera makurungu na athi kogwa nyanto baba ingi bakugwa muno barabara ije umete ku umete batauni tete bakeboi umete ndeba town itete bakeboi mwa to dideli nyaki mo kuma mwenda ntu monka ukaithe itu boromba itu uri thuganie mathina jara bugukukira ijare mathina ya nyamberi nchonga tutio eka itu nyamberi nchabi kibiki to nyanya kakaya kamatira nyamo mwekolo itu nyawe na mimba itu tutimumba itu to wewe tu yele ni kia itu yako wa itu ya mbapo baka umira na ukira kene ukiongo to bako matoka aja tuli gweta gwate aja ai milima nikaja kage tweki ayo kala mono itu turomba itu akito thitherwe kajira okay magita ja mainge mitarwaje no tunande kutwikite mitarwake mitarwaje kete mi ya gita miguru kuingia kana imbura itu imbure didetia o barabara ya refrati kwa ura ya igoto mokola ile itu bara nyama nyane re tu batutegere itu re itu batutegere itu tegera itu tegera bara tu tegera kaya kage itu kalido itu nyanto itu nyaba bana kaita aje makurungu lakini ugategera imbura ngai egetete uko muntu kama tibwega no tuikuona ina tiri muno muntu akethirwe akiteka guokawe etete tauni burithwania akinya kuwa kariate ayena tiri muno itu ngoka gure nyakangi itu na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigua mbita MC Mwitonga ndikuripotera ndi ndene ya mutindo wa Jwakangangi aria barabara yete kinyamara wa antu bathangika bathina Meru TV gitana mbere twerekere munkantere chitharaka ni aria irenjere mwe ya gucio gwoko kana gucokia gwoko kiria kari abithao mo borisi uri kumenyekana ta Moses Kamincho kana ura mono wijikene nteriji ta Dagitari Kasoba nethiritwe agicumiria na gutetheria akari kuthondeka imwe cia barabara nteriji chitharaka na kuringana na Daktari Kasoba ethiritwe akiromba antu bara ponde baguciomba na nkuruki atongire barabara wathanine na barabara ethikindo angi mwanya kinyakire upitite cha thirikari gutigira ni baguciumiria na gutetheria akari muno kagitene gaka mutorere ethiritwe chogitia na kuumagara buthuku aja ndiguru ya Kenya njira imwe ya gucokia mukono kiria kari na atongoria bithomo ga polisi kwarietwo Moses Kimenjo kana Daktari Kasoba rutha rwake rutumirite gutetheria akari kuthondeka na kwagithiria barabara mwanya ga ntere cia Tharaka itucoke ntura wewe no wata mushara rundi nyumbani irutha nio gutie bantu ndathiete Kenya eno kuthetera askari kurutha askari babwa viongo bao baena thina lakini
tugacoka in our community kinya wegwa mburi urithite ta muntu wakurukira na ng'ombe yake tiunikanga maguru nontu barabara ikwega na twa mwanka wi barabara stima nyamura kinya ku fence bantu wegwita chukuru tuga fence wegwita mulika mwisi tugaikira ukakuigwa imwana inchi au tema ngwata mushara why don't I come and give back to the community? That is why iketo mindiaga akari bagecokia ngatho cia mwanya kiria bithaa uju nontu bwa kwirutaniria na uteithio bwake buronanitie kiria kari tukionaga mtu wina moyo erutira kuthondeka kalima gaka ikarari na mitaro mingi muno irariagiria uthi na mbere muno kinya ngari iria ciite mukothima ciumite bwa muringo wa thitinara lakini thaino tukone gukari bwega tukuromba tukugwa twina aruti antu bakwirutira kiwango teku goyo kemencha rutirite gwetu antu betu bakara bwega na ikeno kinene muno tuguye munde nontu bwa daktari kuona ibwagirite akamuprice resources yake na community bamukothima barutha barabara eno yari thuku muno baumba kuthika bekira maram na barabara eno itumagirwa tabura chibu mwansangu auga imuntu wonde twa gikingo twa thiti kinya ba Meru County tamarori mama ukuruka makethia kuira muthanga thiti makuma Meru County na ndireno yagitukite nyuma muno yaina thina lakini marori mama ukurukira utira maya tuge nandiko mainga bantwagu lakini kasavana moporaisire antu na resources yake indi augambu to mwitiga na tuona ingugi imbega kuruta na tagaki arutite kinya iri gwitwa kagureni iria yakwa ya education na barabara aruta bwega kwari kuthuku muno indi nkari nywe kura kwari marinya na thikire kunde na ekira maram na ini ngugi mbega akuruta mwananchi uyu wetu erutira mwana wetu erutira turuthira kalima gaka mukothima in fact bantu amwara ti wantu babikibiki turaumiagira muno nontu kinyora ikanite na ngare agwachugagia bakuthie ukagia finally wathia kwibona kiongoni ya ngare kirungama na kirungama bukinyanire nchokia ngatho nontu bwa Moses nontu bakwirutaniria na utwikira mwaramu aga kalimani aka kuruki bakioria bara bangikugwatanira na kungana gutwika gintu kimwe nikenda kuingia mathina mara makurumira mugongo tukaungana turi amwe nontu kidole kimoja kivunji chawa lakini tukiwa pamoja tunavunja chawa nyingi na ndiguru yetu yakura na kinya wako bantu kwenda ndagacha induku tukaungana pamoja tukarotha nontu this is our community, this is our land, this is where we belong. Kirimo yo yena turombe kinya baba ngitugo tuna ngwataniro ikingo tuthondeka guntu wetu barabara ino chionde tituthiyana cio ithithia we muntu mochithia na antu bonde na nontu twinde tukuthirogo ara kwina kathina turinya tukathia tukaina mbe na kwinga na antu betu bakakara bwega twina mojo twinde bothi atongoreria na baba ngi tukaungana mkono ngugitia mtu umwe nweruthu muntu wonde kinya muntu wa kawaida nwaruthe akona bantu arantu bakumira jirani akathikathika kire antu bonde barabara baeria eno bakego bena nkora ya kwirutanire ta Moses na tutethanie kura kunde kwina marinya kura kunde kwina mitaro tukageria kuinga mitaro enu thirikari kiwa yarere kaya gatwithira still tio twi ground ina no atwenderete umagetigo munge kiathara kankiripotera Meru TV rietoka mbita ndagara waiguna mutogeri wa Meru TV ripoti ukuma ntere chiathara kane gutukinyiria muthia jwa nteto cietu cia Meru TV rukiri nkethira wangicokera na mantu jegi nkatheti cietu no torokwa na mbere yakwa ndi na kathite The Daily Nation na nkuruki nkatheti ya The Standard iria tuketha tugitakaira imwe nchi ya ngono muno mantu jegi antu bara bethirwe bakigwatwo na kurekerwa ingono imwe tuketha twitekera ndene nkatheti cietu rukiri ronaro geta kuraja nchokerete kire Meru TV magatheti